Kadan kaway kakana, syapang uway usim, bat uministar jong u. Hakaba, kajing terekam kalong kabayat bet. Bat uni uministar, uju semat bat uju melin bah. Ya kaban ong, kaei kabalajia, kajia na kabentak kababha. Tiha kawai kesni news udang syongkai hajing tia berubat ya kawai lam hakti anda kersyut ya kita kejat hajing tia bat kumnu yo penhap bat pendai da kata kawai lam ya kawai kesyempriak kejat kejong u bat kawai na kita kesyempriak kejat kedekot no penban utahu ministar uong kaei kajia na kabenta kababha uni usi ulah kemdam pat ulah hukum yaki sipai pakin set yu along kumta por kisngi berki benai kiyat uni ministar ulah syongno ka along bat uni usi empat anda ulalek ya kaban jingo yoto ministar usyamba udah napdeng kajing kemen berong baik yakini kintien kei kabalajia kajia na kabenta kababha kawai kesni usi dan kam bat ulalek berlaki sipai ya kaban lek sikar ni ban siat merat anda kila poya kata kaklau padus marwei uja ulangam kata kaklau anda ulaja marwei nang ta ulangam hang ta uta us ulapoi syakajaka jong kiriu klau pat kita kiriu klau kila yo iu patru kila kem yo pat kila yatit yaki ksing yaki nakra kila tem ban kawai yo tus ban kenya yo tus tinda kila te kila kum tus lu kerpat laong adai mga us jong pi balai pilek kum ni nga nrei kita kiri klau ika ketien ka us ukren ru kim syam la snutu bat kilek bet ya ka badan kam ndau ta ukli jong kita kiriu klau ulawan bat uang lau lengkut yau ni ubriau pendep no ya kata kejing kenya anda namar kata kila dep lau lengkut ta ukli jong kita kiriu klau ula cek pa itu riau itu ula pakwai kesimpriak kejat kejong kamdan syu ula pasange ya kita kejing tit kita kejing tem baro ula ong uni brio umlong ban kenya marladangi kenya ya uni kablei ke bangi mani kan sedam kila pelat no ya tus bat tus ula lek pai no ndolo poi laga yeng news ula perkat ula ong gentien ya kabau new minister keren long shisha kabadai kabalajia kajia na kabenta kababha ula pakot ula pelat no ya tu minister paduang tu minister gijing mut kijong pi kaba ngaru ngalalaj na klau bat kamut ayu bapiru pisyong hapo along maar benai yang kajian na kabenta kababha reuni ministar uleh tu kenrat marba ladanga ngam syong haka along bat ladanga yat dengan but ya pi haka jinglet sikar along uga senran senda padu badan rengkat bet pi
Ti kata kepuar iga sengi baki reu klau ki mut ya kaban. Kenya ya pi ilap kamet ka jong pi kambiang syu. Nrei kamet da jong apat kadang biang baru lut plan. Inamar kata nga ngalayak. Nrei namar ba sa ka along ngalalat im. Ye ngoong ikini gikinti. Ka balajia. Ka jiana ka bentak. Parlok ni ngintip yala di ba lendat bana lendat jong udan ka ka plan la ni ka jing tumu na ka banta ka jong ni kum ta jing hikai ka long tang kum ta hi ela da pis ngo tenat ikni jing ya thu khana ki balang kot ki jonga parlok sa subscribe sa share, sa like, ya, ke channel Jong Westun Kasih. Ku bless you bon.